Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Duherukana mu gice cyacu cya kabiri rwose umuhungu wacu byamukomeranye, naha dutangiye igice cya gatatu. Urabona ko rwose asa nk'uwikundira amajipo. Urabona umumotari amuzaniye umukobwa rwose w'ikizungereza, arasa nk'uwanyweye amata rwose. Bari bakiraho bakiganira mbere yuko amwinjiza mu nzu. N'abatindiye rero reka mbageze mu nzu rwose, dore bageze mu nzu barinjiye ku gitanda tayari. Umuhungu wacu nta gutinzamo, reka dutegereze byaje kugenda gute. Umuhungu wacu ahisemo kumwica. Ese amwishe amuziza iki? Ntago bisobanutse iby'uyu muhungu rwose. Akimara kumwica, urabona ko rwose bimushobeye, abuze uko abigenza, ariko ahisemo kumukura mu nzu, aramuteruye. Reka dukurikire, ese yaba amujyanye hehe? Aramusohokanye. Ikigaragara ni uko ashobora kuba agiye gushaka aho amujyana. Yafunguye urugi, umuryango w'imodoka, amushyiramo, amwinjiza mu modoka rwose ari wenyine. Umuhungu wacu afite n'imbaraga, guterura umukobwa w'ibiro bingana gutya ntabwo biba byoroshye, ariko we yaramuteruye rwose amushyira mu modoka. Akimara kumushyira mu modoka, wa mukobwa utwite nawe yahise ahagera. Bite ko kugarutse kare, byagenze gute? Byagenze gute? Nasanze shangazi ntawe uhari, ndategereza mbona ntaje, mbona amasaha ari kugenda, ubwo rero mpitamo guhita ngaruka. Ni sawa. Okay, ngiye usanze ndi kugenda, ngiye mu kazi, ubwo turaza kubonana ningaruka. Ariko twajyana nta kibazo nimba bitabangamye. Twajyana mu kazi. Oya, mu kazi ntabwo byashoboka kuko hariya ni kuri ofisi. Birasaba rero ko tuzapanga neza, nkakujyana nkajya kukwereka abo dukorana. Ni ibintu tuzapanga neza kandi ntugire ikibazo. Njye nzakubwira umunsi tuzajyana. Okay, nta ribi rwose, nta ribi, nzakujyana. Sawa. Okay, mfungurira geti, ndagenda. Umukobwa wacu yamufunguriye geti. Umuhungu wacu ntago tuzi aho ajyanye uyu mwana w'umukobwa yamaze kwica. Tukiri aho turabona yageze mu ishyamba ahantu ari gucukura rwose, ari gucukura. Urabona ko agiye kumwihambira. Agiye kumwihambira rwose. Umuhungu wacu nawe urabona ko nta mikino aba afite. Tukiri aho umukobwa wacu yari amaze guteka, urabona ko rwose yatetse akaboga kameze neza, ariko sinzi ibyo ari gushyira muri ibi biryo yatekeye umuhungu. Hari uwakomanze. yaba ari wa muhungu ugarutse cyangwa nini.
reka turebe. Yaraje arakingura atwaye na bya biryo. Oh, ni karibu. Okay, asante. Naguteguriye ifunguro, naomba ukure. Okay, nje meze neza, ndagiye hariya mu cyumba. Oya, banza urye, ndabizi wananiwe. Ariko umukobwa yakomeje kumurwaza arye, ageze aho arabyemera. Yafashe ikiyiko mbere yo kurya ashaka gutamika umukobwa ariko yanze kurya, umuhungu nawe arabyanga. Byaje kugenda gute? No, ave nje ndatwite, ntago nabirya rwose, ndatwite. Urabizi ko umuntu atwite hari ibiryo atarya kuko inda ntago iba ibishaka. Okay, ubwo rero nimba utararya, nje ndagiye hariya mu cyumba, ndaza kurya nimbona akanya, reka mbanze nduhuke. Okay, sawa, umpamagare. Ndababaye. Tukiri aho, umuhungu wacu rwose turabona ari gukomanga, agiye gukomangira mugenzi we. Banza rero bakorana ka kazi ko kwica, dore ko ari kureba nk'umwicanyi. Yaje kumubwira iki? Amubwiye ko mu rugo ahafite umukobwa utwite, kandi ashaka kumukorera nk'ibyo abandi abakorera. Ese biraza kugenda gute? Uwo nguwo niwe nshaka, ugomba umuzane. Okay, sawa, ngende mukuzanira. Ndabashimiye abari bakomeje gukurikira igice cyacu cya gatatu cy'inkuru yacu y'urukundo. Nje mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.